Bismillahirrahmanirrahim. Iklam anala wamila pinahwi miatu wamilin nuruan sirah ing satune sampai awamil ing dalam ilmu nahu 700 amil. Lapdiatun sawi jamil abdi wa maknawiyatun nang kapindo amil maknawi. Lapdiatun sawi jamil abdi wa maknawiyatun nang kapindo amil maknawi. Balap dia tuh minha ala darwaini mangkau gawe anlabdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget aing. Tah kulhum dia. Biasa bae oi. Leduhun dia. Nuhun si nuhun. Si sopan merena. Allah. Don ya na plastik. Paista wes. Wadaw. Waperkejo. Legug siya. Katramat. Dibaca tau waper keju cenage. Ayo apa jubur dia masa sekolah nata naik bun maca gitu becus eke ayo uju kejo kemudian digijikan jadi jubur kejo biasa bae eta cuman bang bacakan ku dia mana ya oh dia ayo apa r jubur oke ayo keju biji kena jubur kebok bola dia ting wating dia udah gak salah aduh kayak gitu woi kemana dia ngising tonge ngising bae dia awak kunyang ke kempesan ke dia tadi digerakkan abah tidak buah. Ih, aing masanghuk. Ih, dia dititahku kolot lang ngendol. Oke, borong. Ya aing salin heula. Kemana dia super keju? Kalau buah. Buah naon? Buah zaza. Dia asbun. Oh, letai orang gak kebon. Hongke lah, aing seselin lah. Kebel amat dia seselin ge. Wah sudah ngomong kayak, hai berangkat ya berangkat. Iya. Bola amat di jalan, gimana gitu buahnya? Tuh di situ, Gusti ngomong bayu. Oh iya tangkalnya. Tuh itu tuh nulubut no tuh. Yuk. Segera di naik. Atuh gampil. Yo ceklan golok letoy. Oh dia. Dia ada bolongan potong jarum. Aduh. Ayo Baki. Ngombai dia tebecus perkejo. Gede dahar dia. Terus dia betai, dia mengoleang. Terus ya ceklan golok. 1 jam kemudian. Ngeketoy, yuk yang sloba. Ho, ingin turun. Just main up. Capeknya dia. Capek ayo.
Corona, corona. Hei, corona ya, pintai. Habuk eta. Ulah kok coronaan bae siun. Aing. Sieun mah ka Allah. Ya, ulah ka corona. Atuh heuh kadinya nama. Tapi urang kudu waspada. Atuh heuh kadinya nama. Nah kok usi malodo. Segareng dah, kalau ngomong. Ada sih mau nona tak? Buah pisitan. Nangala di mana ya? Hah? Menangala di kebun abah jeung si barudak. Allah dia menang malingnya sia. Aing ngomong sok ngasal, tanyakeun bae tuh ka abah. Oh gitu mah. Ayo hijina. Bila bae lah. Kayak gila. Kunaon? Kuku balengan heula jeung suku. Main leg-leg bae sing kana virus corona. Halah lebay dia. Lain kitu ka. Abi mangarunyaan bising ka modar. Halah, modal mah urusan Allah, lain urusan corona. Ulang ngomong gitu. Karunya ke masyarakat, ke indung, ke bapak, ke emak, ke ambu, nular ke kabehan. Liur aing mah kakak. Kalau bulu kayak gitu mah, dia mau loba omong kabot. Hangus geut tuh, ai pancuran. Ku masuk kuna, ku bahleungeuna sekalian mandi. Asbun dia. Oke, itu mah. Ya suku kumaha. Oh, malah. Hancai lagi. Good. Nangis kira biok. Ya, geus dikumbah ya. Laju ya, geus kieu aman ya. Aman lah. Insyaallah aman. Let's go gitu mah. Wah, dong kelaparan bae. Ayo kak, balik geus magrib tuh. Parah wae. Ayo. Ya mah. Aing teh seueuh. Bisa, teh. Jangan pakai nasi di mah. Ayo, seueuh. Ayo. Bawa basomna. Abang. Dua, tiga. Kaget bae aing. Kaget aing. 2, 3. Nah, ini ada plastik. Wes. Rasa. Ada buriang. 3. Belegug sia katro amat. Dibaca tah. Waker keju. Jadi. 1, 2, 3. Aja uju apa Aji mah. 3. Mana? Yo. Ih. Aja uju apa R. 3. Kau gerak. Tah, mengpengai pancuran, gerak mandi tah, kumbang. 3. Asbun dia. Oh, sih.